Ang buhangu tapahambur beli la rehinanu la acara pamaringo eti la YKB TV. Bandia ditarungu ya na pulung na miri malakata hamayang. Doa ma maninggo la awang mojanga. La rehinanahu buhang manya parungu ya na pulu manang. Papurukinya nangahu matuang. Amin. Ang buhanggu la tamun miriyehu karito na pulong na parongunda wieling la kaunga korenitu kawudu hakambul dambun dalar patu lupalan dalar hakambul tailu na tema na nakahaung dia paihang ang nandalar nabu lupalan dalar pitu ia dia kena papatanda da bawana taka ia baya ana nai ala nama tumbu nda baya la tauka taka nu pana wong bikin nai ngahu na wanya haatu kana lingu wanya mbuanda bana amu buhangu la tam nai meriyehu karito na pulung la tanggalu 5 ulang nomo nama badalapahu rukuna ambu karyok juadu yana wanda nanda nyuta kata patandanya ruku na papa au nduma kapeti nduma ladalu pahadanya na uma nai miri ruku na papa hadanya na uma nai miri na ngahu matua matu na pawuang nanda nyuta nduma tua maya na pawukuna ya bateno la dalu palaku ya dangu rinjungu papa hadanya na umane miri ninya na pahili na pahanggang dang na paihang yakan dia ningu tau na majanga ietina preruku baninya wengierana daun na makana ang buhabu latam na miriyehu karito mbuanda bana tau na makikunya na pawukuna ingah matua lati ndeja kanabu analahuri na mampuhang papaihang lakuru ka ungur na karito yadu yaka ipau napan nau kadapinya bai ala wiki mauna namarama halaya limbuanda panatau nangahu matua matu na pawuang nduma pahamuang tau dangu nuna yadu yaka natanda paramanai alam ang buhangu latam miriyehu karito nyutam bondapan na panaunda kata pinya dan kata kanandinya bai ngahu matua ngahu nduma kapa kahau dia ngahu kapa ihang wangu ayah yedu yaka nyuta kata pelangatakang bata palaku ya na wai ngiranda dangu na paramanda lahua ngaka bungur nemiri mata wanyuta kata pangitamannya naramana nangahu matua lalurinda hilupang na paramanda duma kata pakahau manu denduma kata paihang uangwa amin malakata hamayang miri halam nyak parong yana pulung manang kapipi arikama kanimanunya nakahaum lalurima holodo amin ang buhangu takalayohua na pulung na miri ang bumaruang bang palike ya subscribe dan pabirnya la angunda
dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.